سرزمین بزرگ ختلان با پهناگری خیش در صحیفه‌های تاریخ دارای مقام خاصه است. این مکان در مرحله‌های گوناگون چون سرزمین مردان بزرگ و سرچشمه فرهنگ مردمی یاد می شود. وقتی به منطقه‌های گوناگون این مکان می آیی و از جایهای تاریخی دیدن می کنی، در می یابی که این خاک و این مردم چه تاریخی را از سر گذرانیده است. ناحیه مومن آباد در شمال و شرقی شهر کولاب جایگیر است. در کتاب‌های تاریخی این دیار هنوز در عصر نوح همچون شهر آباد و زیبا یاد می شود. در قلمرو ناحیه مومن آباد بیش از 50 نامگوی مناره و مقبره‌های تاریخی قامت افراخته‌اند. مومن آباد یکی از منطقه‌های قدیم‌ترین به حساب می‌رود که زیاده از 50 یادگاری‌های تاریخی در همین موضع دیده می‌شود و به قید گرفته شده است. صدافسوس که از بین همینها تنها 18 تای آنها صاحب مقبره هستند و شخصیت‌هایی هستند که آدمان با آنها اعتقاد و اخلاصی به نهایت زیادی دارند. و برای اثبات همین فکر سال 2014 با همراهی یکی از نامزدهای علم‌های تاریخ باستانشناسی خواجه‌گلی تورخان ما به دهه لنگر سفر داشتیم. در وقت سفر در آنجا یک جسد دریافت کردیم که این جسد در حالت آمد باران‌های پی در پی سیل یک قسمتی خودی منزل رو شسته بود، دستی وی باقی مانده بود، نمایان بود و خلاص. و بعدا ما همون جسد رو کنده دیدیم که در زیر قبر در بالای سر جسد 11 تا ظرف موجود است. 4 لگن آشخری کلان کلان، یک دیگ و یک دیگچه، یک پیک سنگی و 4 تا کلبه دیگر بود. متاسفانه از بس که من تجربه نداشتم در حالت کشادن خود جسد یکی از دندانهای خود محروم را با عیب من از جایش بیجا شد و بعدا همه اونها را جمع کردیم و با همراهی خواجه‌گلی و تورخان آنها را با انستیتوت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بردند و در لابراتوار دیده برآمدند که در حقیقتا این جسد 4500 سال پیش در اینجا دفن کرده شده بوده است. پس معلوم می شود که در همون دور زمان در حالت فوتیدن شخصان در بالای جسد آنها گویا که خوراک‌های گوناگون را می‌گذاشتند و آنها خیال می‌کردند که این جسد با گرسنه می‌ماند و از همین طعام‌ها تحمل می‌کند. در گوشه و کنار تاجیکستان عزیز نشانه تاریخ اصلا مقبره‌ها و مکان‌های تاریخی هستند که با قامت افراختن خیش نشانه از تاریخ به ما گواهی می‌دهند و باید بگویم که اصلا این گونه مکان‌ها به خاطر شخصیت بنا می‌یابند که آنجا زندگی کرده است یا که دفن کرده شده است. بینندگان عزیز، عین حال ما قرار داریم در ناحیه مومن آباد و همین مقبره که اینجا هست به نام خواجه نور یاد می شود که در عصرهای 9 و 10 اینجا زندگی کرده بهر عظمت بی‌سوادی رهانیدن مردم این منطقه نقش گذاشته است. امروز در برنامه کهندیار پیرامون این مقبره و دیگر مکان‌های تاریخی که در مومن آباد هستند قصه می‌کنیم. در قلمرو تاجیکستان 3 مکان را با نام خواجه نور یاد می‌کنند. این مکان‌ها در دهه دوزنده یخسول در ناحیه بلجوان و ناحیه مومن آباد می‌باشند. آخری سال‌های 80 و اولی سال‌های 90 عالمان از وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان با مقصد معین نمودن مکان زیست یک تن از شخصان معروف این سرزمین خواجه نور پرداختند. این آموزش و پیدا نمودن نشانه‌های باستانی معلوم می‌گردد که خواجه نور محض در ناحیه مومن آباد زندگی کرده و از دنیا گذشته است.
хоҷаи нур дар шихре ки навози дар инҷа ҳузур дорем, ин шахс ҳам яке аз шахсиятҳои бузург буд, яке аз олимони барҷаста буд. дар ҳамин ҷо омада маскан мегирад ва дар ҳамин ҷо мадраса месозад ва дар ҳамин мадраса ҳамин мардуме ки дар ҳамин ҳудуди территорияи ҷойгир буда буд, омада ҳамин ҷо таълим мегиранд. нақши ин гуна мардон аслан дар бахше аз матҳи бесаводӣ раҳонидани мардуми минтақа калон аст. миёни мардуми кӯҳансоли ин макон ёд мешавад ки дуртар аз ин макон рӯзгори мадрасае буда ки барои мардум олимон ҷамъ омада сабақ мегуфтанд ва интихоби он шахсони дарсгӯ ба ӯҳдаи хоҷаи нур будааст. хоҷаи нур аслан ин гуна шахсонро аз корвонҳое ки тариқи роҳи абрешим аз ин минтақа мегузаштанд пайдо мекард ва ё аз онҳо макони зисти олимонро пурсон мешуду онҳоро даъват мекард. давраи кӯдакӣ ёдорам ки ҳамин мақбара дар ҳамин ҷо вуҷуд дошт. ба тарзи кӯна дигар хел не дигар хел буд. ҳамира бо мурури замон соли 1998 омада санҷидан аз видеорои таърихи вазорати фарҳанг санҷа дидан ки дар ҳамин ҷо ҳамин хел мақбара будааст. ҳамин хел ҳазрати хоҷаи нур ҳамиро омада санҷидан дидан аз рӯи хиштош ҳисоби дарозии бо пами хиштоб бисак ба бисак гуфтанд ки асрои нӯҳ дада ҳамин одам дар ҳамин ҷо гузашта шудагиай. аз рӯи хиштош хеле далел қатъӣ бе далел бечин не санҷа дидан ҳама санҷа дидан барафтан хай соли 1990 омада кора дар ҷо сар карданд. вақте омадан сар кардан хишта айсар када бетон рехтан баровардан ҳамаша айсар таъмир карданд. баъзан ривоятҳое ҳаст ки мегӯянд ки касе ки агар меомад пештар вақт ҳамин роҳе ки ба хиди ноҳияи муминобод мерафт ана ҳамин назди хиди ҳамин бузургвор қатъӣ мегузашт. касе ки агар ё дар мошин мешид ё дар асп мешид дар хар мешид, вақте ки наздик ба ин бузургвор мешид аз улоғ мехамбид, пиёда омада зиёрат карда мегузашт ва таъкид мекарданд ки ҳеҷ вақт дар рости бузургвор омадан такаббурӣ накунед ки ба ягон ҳолати бад дучор мешавед. маълум мегардад ки ҳазрати нур яке аз шахсиятҳои босаводи замони хеш будааст, чунки ба номи ӯ як минтақа гузошта шуда, деҳае ба номи ӯ сабт шудааст ва ҳамин гуна як мақбараи хоса ҳам сохта шудааст. мутасаддиёни макон бар он ҳастанд ки дар ин макон рӯзгоре як маркаби хеле хурде сохта шуда буд, яъне як гуре пайдо шуд ки он бо тарзи хосае ороста шуда буд ва чун бостоншиносон инҷоро таҳлил карданд, омӯхтанд, ба хулосае омаданд ки инҷо оромгоҳи ҳазрати нур аст. ва ҳамин гуна бино ёфтани як мақбараи зебо аз ҷониби кормандони вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва шахсони барумарди ин диёр бар он меорад ки ин гуна маконҳо баҳри рушди фарҳанги хосаи мардуми тоҷик нақш мебозанд, то мардуми ин макон гузаштагони хешро донанд, онҳоро эҳтиром бикунанд ва гиромиашон бидоранд. мутаассифона таърихи аз фаъолият бозмондани ин мадраса ва зиндагиномаи хоҷаи нур дар ягон сарчашма ёд намешавад. олимон танҳо аз рӯи гури ин ҷо пайдо шуда ки тақрибан ба қарни 10 роз меояд муайян карданд ки ин макон макони зисти хоҷаи нур буд. аввал соил мебуданд ки агар хел намета ба номи мансаби хоҷагӣ баён намерасид, барое ки бисёр одамо гузашта шудагине ки намеда ки барои ҳамин одам ба мартаба буданаш номша мисол хоҷа буданашад дар ҳамин ҷо дафн кардан мисол мақбара кардан. хай давраи пас давраи шӯравӣ дар мира мақбара барон кадом варам кард ки 14 қабат хишти хидиш дар ҳамин замин мондагӣ буд. ҳамира кандан диди ҳама хиша мо хишум бурвардем мисол тай болои гумбаз зачинда хишти на дар ҳамин ҷо вуҷуд дора ҳозир мо часта гирифтем мудем барое ки далел ҳамеша далелан мо хиштагуҷо гарресем хишти хидиш 14 қабат хишти хондагӣ буд. мисол тарафа мисол ба ҳамун лои чи қади рехтагӣ ҳисоби гашт қади об када рехтагӣ расай ки барои решаи дарахт надорад чи надорад гуфтагӣ ҳам устом ҳам давжат ҳамин саб ба назар гирифтагиай ки решаи дарахт надорад чира мисол баро накунам мақбарара барои хад барои ҳамаш қарағоҷа дарахт буд расай ҳамин қарағоҷ буд ки ҳисобиш гум буд гирдиша ва ҳисоби ҷангал барои оиди хиди ҳамин ҳазрати хоҷаи нур яке аз олимони шинохтаи имрӯза асор раҷаб
درباره بزرگوارهای ناحیه مومن‌آباد یک چند کتاب ثبت کرده است. در آنجا نسبت همین شخص یک به طرز فشرده کمی بیش معلومات از اونجا دریافت کردن ممکن است. این مقبره تازه سالهای 90 قرن 20 بنا یافته است. یاد می شود که در این منطقه تا آخری عصرهای 17-18 مقبره کهنه بوده است که در نتیجه باد و باران و به اهمیتی راهبران سالهای سابق اتحاد ویران و ولنگار گشته و آرامگاه این شخص بزرگ زیر توده خاک مانده است. مدرسه پایین قرغوچه جنگل قرغوچه است. در همینجا یک تا چیز در کلمتارا میگفتن که یودا خیلی سال چیز عمر دنیا که کمتر میگفتن که در جای پیش دوره تو انقلاب مدرسه بود است که چیز اون مهمانخانه زندگی میکردن در بالا پایین میرفتن برای ابریشمی با همین تمیز گذشته است. اما سال 1990 دارن ایسوبی سانگو ایسوبی سانجیش همین چیز بوسون شوسو گفتن که این دوره همون دوره اون زندگی میکردن. قامت افروختن چنین یک مدرسه بهر رشد فرهنگ مردمی این منطقه نقش بزرگ دارد و باید یادداشت شوم که این مقبره با چند خصوصیت از مقبره هایی که در دیگر منطقه ها هستند فرق می کند. اول اینکه این مقبره نه در بلندی بلکه در ساحل یک سوی ساخته شده است و مردم میگویند که اینجا در کدام وقت راه اساسی مردم به بالا سفر میکرده بود. و از جانب دیگر در این مقبره در نزدیکی این مقبره یگان درخت کهنسالی که بیش از 1000 سال داشته باشد نیست و دایر به چگونه شخصیت بودن و که در کدام بخش ها فعالیت کردن خود حضرت نور نیست اینجا یگان نوشته به دست نمی رسد. تنها گاه یعنی احیان عالمان رشته باستانشناسی نام او را در همین منطقه زندگی کردن او را در صفحه های تاریخ گذاشتند و خلاص. ولی گمان میکنم که آموزش و تحقیق هر یک منطقه بران می‌آورد تا یک تاریخ نوی ساخته شود. همین گونه ما از مقبره حضرت نور دیدن کردیم و می رویم سوی دیگر مکان‌های تاریخی مومن‌آباد. متصدیان بخش یادگاری‌های تاریخی ناحیه مومن‌آباد بعد دیدن از مناره خواجه نور ما را به مقبره خواجه سعید جلال‌الدین گلدسته آوردند. مقبره مذکور نه آنقدر دورتر از مرکز ناحیه مومن‌آباد جای دارد. خواجه سعید جلال‌الدین به قول برخی از متخصصان شخصی است که اصلا زاده این منطقه نیست ولی با امر تاریخ روزگار به اینجا آمده و مقیمی شده است. او شخصی دانشمند، صاحب مقام و دارا بوده است. محض دارای دانش بودنش سبب گردیده تا او میان مردم این مکانها معرفی شود. از روی نوشته های تاریخ نویسان او توانسته است تا روزگار همچون میری این منطقه فعالیت نماید.
ва рӯзгоре зулму зӯровариро аз болои мардуми ин маконҳо дур кунад ва ҳатто андозро аз сари мардум бигирад. мир Саид Ҷалолиддини Гулдаста шахси як олими барҷастаи омад буд. вақте ки дар ноҳияи Муъминобод меояд, мебинад ки бисёр заминҳои фарох, заминҳои барои кишту кор ва талу теппаҳо барои чарогоҳи ҳайвонҳо зиёд аст. ҳамин ҷо маскан мегирад ва дар ҳамин ҷо ба ном амир қаҳла дорем мо. дар ҳамин ҷо қаҳла бунёд мекунад ва ҳукмронии ҳамин мулкро ба уҳда мегирад. аввалан барои тараққӣ додани хоҷагии қишлоқ мардумро ҳидоят ба кишту кори зироатҳои полезӣ ҷалб мекунад ва баъдан як қисмати онро барои парвариши чорво, азбаски талу теппаҳо зиёд буд, мардумро тавсия метиҳад, роҳ нишон метиҳад ки чорводориро зиёд кунанд. ва дар ҳамин ҷо мир Саид, мир аслан маънояш калимаи шоҳ будан, Саид яъне тоза будани худи ҳамин шахсиятро дар назар дорад ва бисёр олими барҷаста буд ва дар баробари ҳамаи ҳамин барои мардумро аҳли деҳот ва мардуми ноҳияро барои босавод кардан дар ин ҷо мадрасаҳо бунёд мекунад ва дар мадрасаҳои бунёдкардашуда аз тамоми гӯшаву канорҳои ҳамин ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиб илмҳоро даъват мекунад, дар ин ҷо таълими динӣ метиҳад. рости чӣ гуна роҳ ёфтан ба мақоми мирии ӯ то ҳол маълум нест, вале ёд мешавад ки чун шоҳи хомӯш аз Афғонистон ба Тоҷикистон меояд, ӯро дар Муъминобод маҳз мир Саид Ҷалолиддини Гулдаста пешвоз мегирад ва дар айёми зиндагӣ миёни ин ду шахсияти таърихӣ ҳамеша рафту омад ва дӯстӣ будааст. вақте ки бо он кас ҳамнишин мешаванд, мебинанд ки бисёр шахси бо маърифату босавод аст, бисёр шахси бузург аст, бисёр шахси некхоҳ аст. мардум ба он кас ихлос меорад ва аз ҳамон вақт сар карда он касро ҳамчун олими барҷаста ҳурмату эҳтиром мекарданд ва ба вай гӯш медоданд.
میان بیش از 50 نقطه سیاحی و تاریخی که در ناحیه مومن‌آباد ارزش هستی دارند، مقبره میر سعید جلال‌الدین گلدسته یکی از مکان‌هایی است که مردم به آن اعتقاد بیشتر دارند و نشانه‌های تاریخی بر آن هستند که این شخصیت در عصرهای 10 و 11 اینجا زندگی کرده است و اساس آنه که مردم به این مرد اعتقاد دارند غمخوری او نسبت به زندگی نامه مردم این محل بوده است. ملکه بیشتر در زندگی داشته او سبب گردیده تا نام او تا این زمان زنده بماند و بنیاد گردیدن چنین یک مقبره از جانب فرزندان این دیار بر آن می‌آورد که مردم این مکان گذشتگان خویش را فراموش نمی کنند، عزیزان را گرامی می دارند و تاریخ را پیش از همه حفظ می کنند. همزمان در ناحیه مومن‌آباد مکان‌های دیگری تاریخی هستند که هر یک تاریخ خاصه خود را دارند که آموزش آن می تواند بهر رشد فرهنگ مردمی کمک رساند.